Page 484 et 485 ka tafsir al-Qur'ana de sura 40. Fatiru samawati ko kanko ni sincuɗo kammoli ɗin wal ardi e leydi ndin. Ja'ala lakum o waɗani on min anfusikum immorde wonkiji mon ɗin azwajan sonnaɓe. Wa minal an'ami o waɗani on kadi immorde nemora ɗin kadi azwajan noneji. Yadra'ukum himorema on ɗuɗɗina on non fihi e nder ɗum ɗon. Laysa enele laataki kamithlihi wano sifa Allah shay'un hay e hunde. Wa huwa samiu kanko ni nanowo on albasiru kanko ni yi'owo o. Lahu ko kanko waɗani maqalidu samawati tugale ɗen ka kammuli, maɗum ngaluji ɗin ka kammuli, maɗum saabije kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin. Yabsutu rizqa himo yanyana arsike, himo weƴƴitana arsike liman sha wonande on mo yiɗi, wa yaqdiru himo faɗinana wonande on mo yiɗi faɗinande. Innahu no kanko Allah bi kulli shay'in e kala hunde alimun ko anduɗo. Shara'a lakum o sar'inani on min ad-dini morde dina kan ma waswa bihi konko wasihino e muɗum nuhan ilay annabi nuh wallade nde alqur'anare aw haynande me wahayni ilay ka faade ma wa ma waswayna bihi e konko men wasiɗum ibrahima wa musa wa isa an sikoni aqimud dina ñiɓe e dina islam kandey wala tatafarraqu wata on sirtu fihi e nder makka. Kabura mawni alal mushrikina e dow shirkoɓe ma tad'uhum ko konɗaɓe noddude ilayhi faade muɗum. Allahu Allah ejita bihi mo suɓo pooɗa ɓanna ilayhi faade makko man shaw mo yiɗi pooɗude wa yahdihi mo fewna ilayhi faade ka makko man yunibu on tubuɗo rutti. Wa ma tafarraqu ɓe sertali illa min ba'di ma ja'ahum siwana ɓawo arde ɓe al ilmu gandal ngal baghyan ka bewre baynahum hakkunde maɓɓe. Walawla kalimatun sonano kongol sabagata aditino gongol min rabbika imorde ka jomima ila ajalin ha elajal musamman wi'angal laqudiya nyaweteno baynam hakkunde mabbe. Wa innal ladina andena ben urisul kitaba roninaɓe deftere nde min ba'dihim ɓawo mabbe la fi shakkin wallahi ɓe woni e nder shikke minhu immorde qur'an muribin ha yanni e sikke den. Falidhalika ko sabu ɗum fad'u woni ko noddata e mum wastaqim ñiɓina kama umirta wona yamirirede ni wala tattabi'i wata jokko hawa'ahum ko welataɓe kon. Wa qul amantu mi gomɗini bima anzalallahu konko Allah jippini min kitabin immorde deftere. Wa umirtu mi yamirama li adila nde mi nunɗata baynakum hakkunde mo. Allahu ko Allah rabbuna woni joomi amen wa rabbukum e joomi mo on. Lana hino wodani men a'maluna joddi golle amen nde walakum no wodani on a'malukum joddi golle mon ɗen. La hujjata dalil wo ala baynana wa baynakum hakkunde amen e mo on. Allahu Allah yajma'u o moɓidiroya baynana hakkunde me en ñande dargal wa ilayhi ko faade ka makko almasiru ni ruttorde nden wayliten. Walladina ben yuhajjuna wonɓe wenjude fillahi fi dina Allah kam min ba'di mastujiba lahu immorde ɓawo o notama hujjatum yoɓe andu tun hujja maɓɓe on dahidatun ɗum ko yoosay ɗum inda rabbihim nokku ka joomi maɓɓe. Wa alayhim hino fawi ɓe ghadabun tikkere walahum hino wodan ɓe adabun lette shadidun tiɗude. Allahu Allah alladi woni o anzala alkitaba jippinɗo deftere nden on bil haqqi sabu gonga wal mizana e pesirɗe ɗen. Wa ma yudrika anda la'alla sa'ata hino gasa dargal ngal qaribun hino badi. Yasta'jilu biha hino hawjirde ngal alladina ben la yu'minuna biha tawbe gomɗinangal. Walladina ben kañum amanu gomɗinɓe mushfiquna hiɓe huli hiɓe jooti minha immorde dargal ngal. Wa ya'lamuna hiɓe andi annano dargal ngal alhaqqu ko ngal gonga. Ala fahme innal ladina andeno ɓe yumaruna wonɓe sikkitade fi sa'ati fi dargal ngal la fi dalalin ɓe woni e nder majjere ba'idin woɗɗitinde. Allahu Allah latifun ko newiɗo ɓe ibadihi e jeeya e makko ɓen yarzuqu himo arsika man yasha'u mo yiɗi arsukude. Wa huwa al-qawiyyu ko kanko Allah woni dolnuɗon al-azizu tedduɗon. Ma kana kala laatiɗo yuridu ko faala harsal akhirati ko baraji ɗin kala hara nazid lahu enele men ɓeydanaimo fi hartihi e nder ngesa makko mban e nder baraji makko ɗin. Wa man kana kala kadi laatiɗo yuridu harsa duniya kanko ko baraji ɗin ka aduna tun ko faala nu'tihi men okkay minha immorde aduna on embere konko men faalamo okkude ɗum kadi nako kanko faala kon. Wa ma lahu tawa kadi alanamo fil akhirati kala hara min nasibin immorde geɓal. Am lahum kahino wodani ɓe woni shuraka o kafe diɗɗi shara'u lahum hara ko ɗin sar'inani ɓe min addini immorde dina kan
ma lam ya'dam bihi Allah immorde konko Allah yanali odunginali walawla kalimatul fasli sonano kongol sendidirgol ngol gonga e fenande laqudiya nyaawete no baynam hakkunde mabbe wa inna zalimina ande no toñoɓe lahum nawdani be adabul lette alimun musude tara zalimina ayay toñoɓe mushfiqina har hibe joti mimma kasabu immorde ko be faggete kon wa huwa tawadulle waagi on bihim dum ko yanay dum e hoore mabbe walladina ben amanu gomdi me wa amilu solihati be golle golle moƴƴi fi rawdatil jannati be wono e nder beeli aljannadi lahum ta'ano hodani be ma yasha'una konko be falete inda rabbihim nokku ka jemi mabbe dalika